Yes, kanonye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, kuri ubu twumva mu masaha ya mu gitondo, igitondo cy'umugisha, kuri ubu twumva mu masaha ya nimugoroba, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi mu gitondo cyo ku itariki zigera kuri ebyiri z'ukwa gatanu, ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa amakuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko, icyitwa imirwano ikomeye cyane, by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi, ikomeje guca ibintu hagati ya Red Tabara ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Ngira ngo mu kanya gato gashize nibwo twarimo dusoma amakuru by'umwihariko akomeje kugenda yandikwa n'abaturage cyangwa se n'abarundi bagiye batandukanye bari mu bice bigiye bitandukanye, batubwira yuko igihugu cyabo gisa nkaho kiri mu icuraburindi kandi mu masaha y'ijoro hakomeje kugenda humvikanamo amasasu. Ngira ngo tugiye kuba ibintu tubyinjiramo tubive imuzi n'imuzingo, gatanu kuri kagenzi kako, uraza kumenya byinshi bigiye bitandukanye by'amakuru akomeje kugenda aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba. Mbere na mbere ariko mbere y'uko twinjira mu gihugu cy'u Burundi indani, muraza kunyemerera mbanzuza abantu badukurikira by'umwihariko abari mu bice bigiye bitandukanye, bakaba badukurikira rwose my friends bari mu gihugu cy'u Burundi, baradukurikira cyane mu gihugu cy'u Burundi, aho usanga rwose mu makuru agiye atandukanye, byaba muri Komine ya Tongo, byaba muri Komine Munanira, byaba muri Komine Mujejuru, byaba muri Komine Murangara, byaba muri Komine ya Tongo, hose badukurikira, za Gitega, za Bujumbura, za Cibitoke, hose badukurikira. Si ibyo gusa kandi aho honyine si ho badukurikira kuko tubasanga mu bice bigiye bitandukanye bya hano rwose muri Rwanda, muri Kenya, muri Tanzania, muri Malawi, muri South Africa, muri za Ethiopia, tubasanga mu bice bigiye bitandukanye muri za Zimbabwe, za Zambia, hose baradukurikira gatanu kuri gatanu. Ubwo rero rwose nyamuneka tubahaye ikaze kuri iki gitondo cyo ku itariki zigera kuri zibiri ku mugabane w'Uburayi, kandi ntabwo twagenda tutabahaye ikaze by'umwihariko kuko badukurikira bari United Kingdom, bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ububiligi ndetse n'Ubufaransa n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Tubahaye ikaze hano kuri Duniani Kote TV. Ni amakuru rero tugarutsemo arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, by'umwihariko tugiye kuba twinjiramo tuva imuzi n'imuzingo. Muraza kunyemerera amakuru tuyahere muri CNDD FDD kugeza magingo aya rwose, iyo ibyayo byamaze kuba biba ibindi byamaze kuba biba agateranzamba. Ngira ngo ni CNDD FDD buri munsi bifite agashya, ntabwo tuje kubabwira iby'ejo twababwiye muri CNDD FDD, ahubwo tuje kubabwira ese agashya kabayemo ni akahe, kugira ngo nako mukamenye muri rusange. Turaza gusimbukira ahitwa Kibira, ni Kibira kugeza magingo aya naho rwose ikomeje kugenda yumvikanamo amasasu menshi cyane, amasasu menshi cyane, kandi aya masasu ni amwe mu masasu ubona ko yamaze gutuma imitima y'abaturage rwose imera gutya. Turaza kuba tubikomozaho rero tubyinjiremo gatanu kuri gatanu, ariko muraza no kunyemerera dusimbukire mu makuru akomeje kugenda avugwa ahitwa Kirundo. Amasasu naho yari menshi rwose muri iri joro ryakeye ku isaha y'isaa munani n'iminota igera kuri 30, habayeho kubombaridana, ndetse uku kubombaridana kuza gusiga icyitwa umwanzi ahondaguye bikomeye igisirikare cy'u Burundi. Ubwo umwanzi nta wundi n'ubundi ni Red Tabara, bavuga yuko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yagerageje kudeta hano mu gihugu cy'u Burundi, bikaza kurangira byanze, ndetse na n'ubu tuvugana ikigerageza kuba yakuraho ubutegetsi bw'u Burundi. Ngira ngo nabyo turashye tubyinjiremo turebe uko bimeze. Turaza kugaruka ku nkuru idasanzwe by'umwihariko yaturutse hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Ngira ngo ku munsi w'ejo nibwo mwumvaga amasasu menshi avuga, mwumva yuko rwose tubabwira ko habaye agatendo. Gusa nanone muri ano masaha turimo turakira amakuru aremereye cyane yemeza yuko rwose icyitwa ibitendo byo bikomeje kuba ibitendo, by'umwihariko hano za Bujumbura. Amasasu rwose menshi akomeje kugenda yumvikana, byaba ku masaha y'ijoro cyane cyane ndetse no mu yandi masaha agiye atandukanye. Ubwo rero rwose
icyo nagusaba kindi wowe utari wakora subscribe kuri Duniani Kote TV kugira ngo aya makuru tujye tuyinjiramo neza, by'umwihariko notification yamaze kuba akugeraho cyangwa se turekura inkuru uyibona mu imbere itari yaba umuranzi. Ndagusaba kuzajya ubanza kumekinga sure neza ko wakoze subscribe. Iyo wakoze subscribe rero ibintu biba ari fresh cyane. Ubwo rero twirukanse cyane gahunda sinde butinde ahubwo ni ugukubita mbangura munyemere duhite twirukanka, by'umwihariko duhere kuri no nkuru idasanzwe ya CNDD-FDD. Ni inkuru navuga ko yakomeje kugenda ivugisha benshi ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye kugeza amagingana n'ubu ikaba igikomeje kugenda ivugisha benshi mu buryo navuga ko budasanzwe. Ni ukuvuga ngo CNDD-FDD mwa bantu b'Imana mwe irimo iragaragaramo icyitwa amacakubiri, irimo iragaragaramo icyitwa amacakubiri akomeye cyane kuko nk'ubu munyemere mbabwire yuko hano mu bice byo muri muri Gitega ni hamwe mu bice bituye abayobozi benshi, by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi. Ni ukuvuga ngo rero ahantu ibintu bigeze harakomeye cyane kuko bigeze hahandi buri muntu umwe ku giti cye yakicungira umutekano. Usibye kuba yakicungira umutekano, ikindi kintu navuga gikomeye no kuba ashobora kuba yagira gutya nyuma yo kwicungira umutekano akaba yakora ibishoboka byose kugira ngo urugo rwe rurindwe ku rwego rwo hejuru, ndetse kandi gusubiranamo hagati ku mpande zombi kumeze nabi cyane kugeza aho buri umwe ashobora kugaba undi igitero akoresheje izindi mbaraga z'amafaranga. Ni ukuvuga ngo politike iyo yamaze kugera aho iri mu gihugu indani bagashaka kwicana mu buryo bugaragarira buri wese, ibyo biba ari ikibazo gikomeye cyane, ndetse kinashobora gutuma igihugu cyisanga muri risike mbi yo kuba cyanagambanirwa. Aha niho ujya wumva za kudeta zituruka, bya bikorwa by'ubugizi bwa nabi bituruka, ugasanga ibintu bikomeje kuzamba. Aha niho ujya wumva rwose icyitwa amabara akorwa. Ni ukuvuga ngo rero usibye kuba Imana yonyine ishobora kuza kugira gutya igatabara igihugu cy'u Burundi kikongera gusubira ku murongo, ndetse umutekano ukongera kuboneka, iyi CNDD-FDD yamaze gusenyuka iriho nk'ifoto kandi iteganya kwegukana amatora ateganyijwe mu mwaka w'2027 bagatuza bakongera gushyira hamwe. Gusa ibyo ni ibintu bigoye, kereka ari nk'Imana ibikoze ikavuga ati ndani hagati yanyu ndashaka ko mwongera mugasubirana mukaba bamwe, mukongera kugendera ku murongo umwe. Ibi yenda bishobora guhita bifasha uwitwa Evariste Ndayishimiye cyangwa se General Neva kwegukana amatora ateganyijwe mu mwaka w'2027. Naho mu gihe ibi bintu bitariho, ibi bintu biri bukomeze kugenda bigaragamo amacenga menshi, ndakubwiza ukuri wa muntu w'Imana biraza kugorana cyane kugira ngo ikijyanye n'umutekano deja hano kiboneke, kuko ahubwo biraza kugenda bibasaga. Igihugu kigomye kononekara. Reka mbanze ndambasomere bimwe mu by'umuvandimwe yanyoherereje, kuko yampaye amakuru muri iki gitondo menshi, ariko ni amakuru mbona yagarukaga ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Congo. Perezida Evariste Ndayishimiye, ngira ngo ibi nanabigarutseho gato ku munsi w'ejo, yaganiraga n'ikinyamakuru cya France 24. Ngira ngo amagambo yavuze, nimba mwarakurikiye amakuru ku munsi w'ejo,
avuga ku gihugu cy'u Rwanda yuko gishaka kubatera, uyu mugabo akavuga ku bijyanye no kuba umutekano muke waba ushobora kujamba kubera igihugu cy'u Rwanda. Uyu mugabo akagaruka kuri bya bindi n'ubundi ahora yitapakura avuga yuko ngo Red Tabara ngo yagerageje kugaba ibitero ngo mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2015 ngo ayikureho ubutegetsi, ngo ariko ngo biza kwanga, ngo ubu noneho ngo igihugu cy'u Rwanda ngo kirashaka kubicisha muri Red Tabara, ngo kikaba cyagaba ibitero nk'uko kibikora muri Congo kibicisha muri M23. Ibi bintu abantu b'Imana mwe ndagira ngo mbabwize ukuri, igihugu cy'u Rwanda ibi cyabihakanye kuva kera kivuye inyuma, ndetse nta na evidence cyangwa se ibimenyetso byigeze bijya ahagaragara bishinja igihugu cy'u Rwanda kuba cyaragerageje ibitero muri uwo mwaka w'ibihumbi 2015 biciye muri Red Tabara. Naho muri Congo uyu mugabo yitapagura avuga, naho turabizi neza yuko igihugu cy'u Rwanda nta hantu namwe gihuriye n'ibyo avuga. M23 natwe tumva nka M23, ibyayo ntitubizi. Icyo tuzi ni uko irwanira abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bambuwe uburenganzira bwabo, ariko ni abakongomani ntabwo ari abanyarwanda bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Burya amajambo aratandukanye. Nimba ndamutse mvuze ati ni abanyarwanda bavuga ururimi rw'ikinyarwanda barwanira uburenganzira bwabo, nahaba nshatse kugaragaza ko u Rwanda tayari rwinjiye indani, ariko kuba nabwo ubwabo bavuga ko ari abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda barwanira igihugu cyabo, ngira ngo ibi byose biterwa n'amateka yo ku gihe cy'abakoloni. Amateka yo ku gihe cy'abakoloni niyo mpamvu twagiye twisanga rimwe na rimwe hari ibihugu rwose byinshi duhana imbibi bigiye bifite abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ariko babarwa nk'abenegihugu b'icyo gihugu. Ibyo se babizira kandi bari mu gihugu cyabo? Ntabwo babizira. Ni ukuvuga ngo rero ahangaha niho havuka ikibazo gikomeye cyane, kandi navuga yuko kiba kitoroshye muri rusange. Mu yandi makuru rero akomeje kugenda atugeraho atariho ivumbi, ngira ngo uko byagenda kose umuvandimwe ibyo yambwiye arimo arambwira yuko na n'ubu Abarundi bafite ikibazo gikomeye cyane. Ikibazo bafite nta kindi, bafite ikibazo cy'uko isaha ku isaha bashobora kwisanga ahantu habi cyane. Ahantu bakisanga habi cyane rero ni sasa, ahantu bakisanga habi cyane ni ukuba bashobora kugabwaho ibitero, kuko barimo barabona M23 isatira umupaka w'Uvira, ubwoba bukaba ubwoba, bakavuga bati birashoboka yuko bya bindi tuvuga, bya bindi tujya tubona, noneho mu minsi iri imbere baraza kuba bakontora igice kimwe natwe dukontora mu gice cyacu. Ibi rero biraza guha amahirwe Red Tabara mu gihugu cya Repubulika. Ariko se ubundi njye mbibwira ko mujya mwohereza ingabo zo kurwanya Red Tabara hano mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Sud Kivu, hari izo mwari mwumva bohereje mu gihugu cy'u Rwanda zo kurwanya Red Tabara? Zabahese hano nta mashyamba tugira, ushobora kwiza kujyamo aduye. Reka igihugu cyacu ahantu hose ni umutekano, ni amahoro, ibintu bimeze neza. Ni ukuvuga ngo rero ku kijyanye no kuvuga ngo mu gihe Uvira yaba arimo irakontororwa na kanaka mushobora kugabwaho ibitero, ibyo byo ntabyo mbona, ibyo byo ntabyo mbona habe namba, ibyo byo ntabyo mbona rwose ku rwego ruri hejuru. Ni ukuvuga ngo uko byagenda kose abantu b'Imana mugende gake, tubane neza. Ni ukuvuga ngo rero njye mba nivugira amakuru yabikomeje kugenda biba
nta kindi. Ngira ngo ndakeka n'amasaha yamaze kudufata rwose, dushatse twanasoreza aha ngaha kugira ngo ibintu bigende neza muri rusange. Murakoze cyane.